Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpulai terek mentau nailor arja ka kendai. Ringkat ke jela bat karihi borak away. Kari boy district ru kelas dang bat Menteri Kampura, ya ke way ke skim ke batamai, ke baydai bat ke kot ke kia. Lengba ke office trekam jong district medical and health officer kari boy district hakani ke sngi lamat phang ya ke jingsdang pentrekam ya ke Ayushman Bharat Mission ya ke bala plepat ba da MLA jong ke jirang constituency uba asos thoni sotun bulalong kongsan ha ke jelang ringkat ke jinon lang UMDC ke nongpo uba balaji rani kom usembot kongsan ya ke Ayushman Bharat Mission latepru kum ke Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ne ke National Health Protection Scheme ke bedai ke scheme ke bala pentrekam da ke sarkar kemi lengba ke Ministry of Health and Family Welfare jong ke sarkar preng kene ke scheme ke dan ne ke thong ban ai ke jing syakri ke bapaka ha ke kot ke khia jong ki paiba kamtam na ke benta ki ti kilong yeng ki badong ka Ayushman Bharat Mission kan trekam ru aki artli ki benta bakongsan jong ke kot ke khia bakan thop ya ke Health and Wellness Center bat ke National Health Protection Scheme ni dokumen sibon kum ki paipa anong sosino agabagi ini ba ka interestom jom ka health department om tan menta andre nanu ki snap ki babat siwa masmo ban highlight dia alor ki success ka ba ka health department om tan ko state ki jongi andre ha ki wi ka state ro ni masmo ban penkenmau ba ki snap ki banga dan khamret kajinya jom di klub di badang red hanggapan kabar terus dan apa kalau kabar serkai kata-kata antam sagi nomor tahun kejongi andre daga di preston jom ka health department miri bahagian di sini jongi mentang ni dah kami osno show ya gaji kelak no jom di klub di badang red bahagian di sini jongi mentang dan kalau gawe ka jing job jom ka health department Hagi bayi hamtam saya kena bendong di joni ke bedang bunga ban yo ya ke jinan ke jintip sepang ban sumar ya ke jingko ya ke kia ni kerana sinan ru rangkat kini ki jing nangla ke jumpi ban mandra ya ke koi ke kia saya kipai ba nang sonong di joni hamtam ya ke long kemi ke bedang ke bentar ke kau ban ai ke jing hikai la ban sumar ya jumpi kundi di jumpi lembaga ke program ke bang layo ban lunch mendagasni ikermen ba parok staff jom ka health department rangkat bat ki dorwas no minisium ye goy jimot ya ka ban ai ke jimpel sai ban jimpel sure ya ki pai ba nong song jongi on such day 23rd September 2018 this Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has been launched by our Honorable Prime Minister. So today we are celebrating the 1 year, the birthday of this PMJAY. This scheme, as you know, it is meant especially for all the people who, when they face problem with health, sometimes they have to even sell the land also because of health problems. But the government of India, with this scheme, has given us opportunity to all the people. That's why it is not given to the government servant and both state and central. It is given only to all the people who are non-government servant. With the intention is that everybody, every citizen should get the benefits of this insurance so that their problem is sorted out. So I will read this keynote address. As you know, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was launched on the 23rd September 2018 by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Ayushman Bharat or PMJAY aims to provide health insurance cover up to 5 lakhs per household on a quota basis. Yagrika scheme
la launch na kabanta ka jingmentoi ka jong kipai ba bat ko malai lagi awareness program na kabanta kipai ba kibadan habro ko kali India babuno kinyo ya kilan jingero hamtam agwede bakko kya ngaken mau ya kacing kekentin dawa Winston Churchill long the healthy citizens are the greatest assets of any country. Kacing kau jingkia kacang kibriu kacang kipaipa hakari hi berkowe kede ki assets kebaran kamtam komolong kacing kia dari kesepapa nak bertajung ini kibriu lada ba niyo kacing sistem kemud gilut yang bisa nam ta Malaysia panai kacing sumat kede ka benta ka bakong santam bat kede ka pali kapor naga bertaji padba baro atau bagiyo ya kira kabu lingba kira skim kibaga sorkar kalabu bagiyo ikilah singero ki awareness program komala mention the iga sabana INDC yang menampo kira badan kam ban nasu ban kentu ban ngimdai bantai dan kalian jongi hukum kinong hikmat bat kinong punya senong di baro ni tepat bagi ni trailang dekat bagi health department kumno ba inyo ban ai pensai ke ke ba mangi itu nak mental di paipa nang ba di paipa baro inyo ya ki la jingro kamtam agili senong di jongi agil district ke jongi ke barang ke district kepada saat ini